So may hapon diya mga tropang Bisaya, we are back for game 2. Geekslate versus Execration. So grabe yung game 1 kay Boss ba? Unsa tong maingon diri sa game 1 Boss murag at first kaya-kaya ra mo to Boss pa tapos matingal man ta na hala. So naman ni murag ginarundown mo sa Execration dayon na kanina they were playing safe, di ba? Kana bitong pitas-pitas na ta ginagmay. Pitas-pitas lang ta ginagmay, back lang na yun ta. Pero who knew that na ang execration they were going to go full on na dayon. Like 5v5 bahala na ni. Okay, so I think tungod siguro to sa naga-siren gid boss ba na naka-early heart, na nagamanta, naka-blood turn na pag yun. So Para sa grabe kuha, ba? So, perpekto kay pag-execute sa execution ng ilang line-up adto. Although parehas sila sa Geek Slate nga, medyo ang style sa ilang, ang playstyle sa ilang line-up is all about pitas-pitas sila nga na to the mga setups into arrow, or sa Geek Slate naman, patago siya Shadow Demon into the center stand. Pero mas nila lamang execution pag abot sa setup sa right targets nga ilang mga kuha. Kasi syempre, execution, tanaw na to ato ganina nga mas sayon tanawon ang Geeks League to kay syempre palubog into stand sayon ra kita tanawon, di ba? Mas sayon execute kaysa sa araw na to nga combination. Pero ang execution dire on the other hand, while they are doing that with only 4 heroes lang. Ang nagad to nga time sige rag farm on the early game until nakakuwag banta, and nakita na nato siya ni appeal sa clashes pagkakuha niya heart, and dito na nagsugod nga mas ni sayon na ang setup sa atong execution kay na natay net available, na natay sleep available, and of course do props gud kay unsa to palos on the game 1 kay syempre gikan sa iyang AG Steel katoy yang song nga AG Steel nga gitiming gid niya na pagkamatay gud sa Russia mo gud yung pagsud kuha niyang ages, the damage nga yang gina-soak up tanan para ma-set upan sa Will-O-Wisp sa atong Kotol, di ba? So para sa ko MVP si Palos atong game 1 nato sa iyang Naga Siren. grabe sa kito boss bay kay si Palos kita to, I have to agree with you gyud kay si Palos knowing sa kato away pa lang ato daan bay front niya tanan. Kay grabe, mora lang carry gyud na kuan gibalik di gyud mahadlok na mambakan siya kay he knows na he's very tanky na iya makauban pod maka back up ra bitaw. So grabe. Pero speak of which, tuan boss, we are now on game 2. So ato nakita na karon is a different set of heroes on both teams na. So as you compare sa game 1 gid na, we have good setups na tay mga saving diri karon. Pero if you look at kuan sa Geek Slate and Execution, medyo different na yung mga setups dito. So if you look at it boss, Fudge and Spirit Breaker na diri sa Geek Slate. Although kani nga pa yung Spirit Breaker not so wala ko na koratan ani gikan sa Geek Slate kay syempre na Brood Mother ang execution karon. So with the Crystal Maiden, Frostbite into the Hook, sa yun nga combo guys, medyo mailaning mabuli, or kung di man mabuli na sila threat aning Brood Mother onto the bottom lane. And of course I think TA mid lane siguro, no? Oh Sa yeah, Night yeah, I Hawks. think this is Oh, step kay lang. murag kay murag lain man ko nga i-brood o TA ni. Pero depende Diba? sila, and of course the Spirit Breaker karon, which is a classic brood counter pod kay syempre ang strength sa atong brood dari boss is musulod-sulod sa mga puno-puno, di ba nga di siya makita, pag spider ra siya, pero with the Spirit Breaker, o di ba, if let's say for example mura kag unsa ba, kung si Brood Mother ka mura kag si NP gapon nga di ka nakapataka og NP imbes confident kay ka kay mong hero, dugay kay mamatay, or lisod kay patyon since makasulod-sulod kag punuan ana. Pero with the Spirit Breaker available sa lineup sa Geek Slate, imo nang ma-eliminate nga unsa threat gikan sa brood nga sige sulod-sulod ka, ay gi-charge naman dai ka. So ganampod ko ani nga pick sa ila sa Spirit Breaker, pero taw-taw na to ni siya wa nakita ang Spirit Breaker. Lagi taw-taw na ra ba? Pero did you know po na sa una po, before may gyro spam, because spam ko Spirit Breaker. Actually, ganun ko wave clear sa Spirit Breaker to be honest. Labi na if imong build, imong setup build there is Spirit Breaker, you're focusing on your movement speed para ma-convert ni mo yung movement speed along with your charge para sa Ito damage sa imong damage. bash, damage sa imong bash. I used to spam that it's una. Labi na if ang kailangan na mo sa matches is kanang na wave clear sa chas karon, Brood Mother, di ba? So gwapo gyapon ni na kuan. Pero I don't know say style ani sa Geek State sa ilang Spirit Breaker. Because seeing the Spirit Breaker pa lang dahil we're seeing some
So hyperactive rabaning Spirit Breaker raba, Mm. tapos ang playstyle rabaning Spirit Breaker is you don't really usually charge. Like example, only 5v5, you don't really charge what's really in front of you. Usually your goal gyud as a Spirit Breaker gyud kung if you're on a team fight yun, imo gid i-charge yun ang pinakalikod silang backline para mura siya kuan ba, mura siya mini tendrils of the deep ba sa Tidehunter na kakadamay-damay tanan sa mga charge na charge stun. Diba? Oo. So medyo lingasag yapon tapos I like the Nether Strike pod sa Spirit Breaker because it can pierce BKBs. So this is a good hero gyapon sa Or any mga magic immune nga skill. any magic immune skill, Spirit Breaker is also the answer pod para makahit pod, diba? So And of also course, the Dismember as well. pero kaning unsa Geekslit karon pwede pod combo ang unsa diri TA o Spirit Breaker in a way nga the information nga ilang mahatag. So siyempre malabyan na sa traps, makalabay mo sa traps sa Malagyan TA, sa traps, matic charge sa react matic charge diretso. na si SB, di ba? So in a way nagapoy combo atong TA o Spirit Breaker diri, the vision that they can give sa both heroes sa ila around the map, while sa execution diri nabalik pud sa ilang tiny. Grabe ra ba ilang tiny kani on the Shanks hero. Oh, gwapo Medyo niya mga oo, avalanche mga setups ba eh? balance setup nga yang ma-provided to the toss back on the key heroes nga dapat ito ilang mga SD nga ilang target ganina, 'di ba? So tsada yung performance ni Shanks karon I think mao nang gidraft nila balik karon ang unsa. Pero I think kaning Tiny Boss is mid laner ni nga Tiny Boss. Pwede na siya. Oo, I think mid yun nga I Tiny. think pwede na siya mid. Mid Tiny is also good. Dili mo gid siya like kanang a really good hero kaysa Templar Assassin pero mura patas-patas ra ba na sila mangyud in terms of damage output to this middle lane with clears kay panang duwa. Tapos I like how a Tiny escalates compared sa how Templar escalates in terms of gank early on, 'di ba? So ang power spike para sa Tiny pwede na level 5 or level 6. Pwede na siya mo roam around sa map na along with the ganks sa yung mga lanes dire. So And of sa course boss, kaning si Tiny mong good boss kay kung mag-charge ang Spirit Breaker, he can easily cancel with Avalanche ang Spirit Breaker. 'di So ba? So malabay siya atubangan, pwede ra niya Avalanche. avalanche lang. Oh. Oo, balag makita nimo patong sa imo, makancel mo sa imong Avalanche. So nice gyapon. And we have the Star class pick para sa execution dere. So ana sila daday kay Refraction TS. Sige, kuan to nag stats. Kuha na And to of course, kuan. duha ka strength heroes karon available sila, murag lami kay kit ang gidra Ipag-kit sa strike. Uy, pero speaking of kit, Uy, gwapo gyapon ning Lycan sa kuan. offlane na Geek gani Slate. nga Oh, like duda ko gwapo ni na off na Lycan kay ang iyang i-farm he's gonna be going with the Aghanims later on like sa mga mid game siguro. He wants the availability sa, diba, if you think about it, Templar is good with a dagger, diba? Pero if you look at the movement speed pala sa Templar, medyo tubol ra ba siyang dagan. So if you think about it, Lycan, you're giving the like an Aghanims para mahatay sa Templar Assassin. Imagine na how chaotic would be na the Templar with very good amount of damages na he could easily run around the map na may mag-iro ba? And like Kandre or gakauso na gid ang like karon no, starting from bleed sa kato Bleed ilang Esports. duha ka games nga Lycan sa napildi tong isa ata, pero katong first game nila with the Lycan alang gi-combo adto is the Ursa mo lang ginahimog iro yahak Oh, 'di ba? So ads lagi ni scam hilis. so 'di ba it's just the same as ginabot karon pero this time with a Templar Assassin na ang What Templar if Assassin. what if ang patch ang unsa imog iro Well, actually I don't know pero if mo ang patch ani lockdown ka nga garat ba yawa may takas. yakin na ron. Pero actually it could also work yapon kay maka-provide og spaces scam for cooks. Kaya na Kani last boss at pick. least kuan. At least kani boss medyo exciting na siya na match up kay kuan. Lycan and at least we're seeing sa kuan gyapon na good setup gyapon sa execution pero karang kuan ning kicks kay kaka-excite ko kay Pudge and the Lycan Templar combination with the Spirit Breaker. So kani mo medyo excited na kay kuan ni. And of course, kakabantayan na to sa execution most no nga medyo ang ilang picks karon is dili na gud sila garela ito ilang visage lang pero may boss no. Oh, So bugid boss ba kay sa ganahan execution lately siguro ba sa visa karon kay gana different na pa din nila kuan. ganahan ko nga Tino karon has a different set of heroes na pod nga iyang magamit, not only limited nga sige visage enigma ra ito sa una,
Bisan si Enigma na tong before and karon daghan sa option si Tino naka-Kotol na siya, naka-Bird Mother na siya karon. Although ginapik niya pa ng Visage niya pero at least bossing ba nga medyo dili na siya ingon nga bahog na bitaw, bahog nga o bisa kanang mabahog na niyang Visage diri kay Visage na sa no gi-perspect na sa pero karon na siya option na Bird Mother, we have the Kotols, di ba? So medyo tsada gid kayo diri atong drafting na karon sa ilang coach karon new addition si kanang sa ngalan ba Upod ba na kaya po ko sila pangalan ba na bago boss? nila nga coach. So I think ilang addition karon sa ilang bago coach is daghang dako gyapon impact karon on the team of execution kay kita yun nato ang ilang sa improvement from 5 majors, di ba? So medyo from last 5 majors padung karon medyo dako nila improvement. So lahi ra gid siguro boss ba kung Pinoy mo tanan sa inyong team apil inyong coach. Kay tungod siguro na nakuan na having the same language, the same vibes without the same Ko culture. mas komportable di ka Take effect gid na, take effect na siya. Ay, siyempre para sa ako siguro boss da. Kung Pinoy akong coach ana, mas ma-open ka ba? Kung Mo kay mas open. kung foreign man good ang let's say for example coach yung foreign yung coach. Medyo mataha ka kay siyempre ang mga Pinoy ba boss kay grabe ka sabi tao, grabe ka buutan sa mga foreigner. Grabe Mo ka gid kay murag dili siya kanang kaprobe ka mga Pinoy gid ka bigi ka paras pero when you think about it na having a different culture on your team like different let's say foreigner for example katong mong giingon so makita gini mo na dili gid siya like kanang kaka-isolate up it's just like murag na there's like this invisible border bitaw na murag na dili po sa I'm not gonna call it uncomfortable pero mura siya in a sense na dili gid ka maka-open up that much maulaw ka kay maulaw ka. maulaw ka. Mm. So off the hook wala niya nakuha ang Paulo kay unsa galing ako nakaibisita biskan dili foreigner dire palitan na yung coke ug pan. Yung bisita anak ita ka unsa sa mga anak ita mga Pinoy sa atong mga bisita especially mga foreigners no. So syempre let's say for example na foreigners yung balay ungi na pirming aircon diha. Sa yung foreigners sa yung balay kay ano itong mga Pinoy pero I think the same pod on this side sa esports pod na kung nakay foreigner nga coach ko mamataha kay ingon nga coach pwede ba nga ayaw na lang kung picky kaya ni coach or so maulaw ka ba? So shout out guys sa atong 19 viewers karon. Don't forget to like and share the stream guys. Thank you for supporting ABC Broadcast and tapos si Ma'am Keith. Uy, Ma'am Keith. Hi, Ma'am. Good luck exe shout out ka Ma'am Keith. Apil na sa tawong kuan gyapon sa finance ba katong mga young looking na mga finance. Tapos shout out kay ang Von Asilong Germata. Shout out sa mga ligoy. Shout out to you Boss Von. Shout out boss. So we're seeing a lot of new viewers kasi sa tong broadcast pa. So grabe ka nang sugod-sugod nagtapok ang mga Bisaya na to na community ng mga Bisaya peeps. And of course, mga bossing, nami YouTube channel dia guys. So, YouTube channel, yes. Pwede kayo na ninyo i-subscribe guys because future contents katong mga busy diha, katong mga ga-school or napay trabaho, tapos later on pa inyong bakante. Pwede ra mo mag-watch later sa replays ani mga duwa abot nang ipang-post dito. And sooner or later mag-live na pud mi dito sa among YouTube channel amo na lang dito na may makalat. Dito na may makalat boss. Gina-finalize ra magamay and of course matik nata YouTube channel para if gusto mo mag-YouTube dito mananaw. Okay, boss. So, Emma, thanks for the notify. And ano si Ma'am Keith, nako, mas young looking po kayo. Uy, actually, boss, kana mas young looking ka, boss, ha? And Pero Palos! the top lane, they're able to get a kill. On to 4, so that was a really good first blood. Okay, si Palos po yun. Na, okay, di ba, if you think about this, sa game 1, Palos was, dili ba sa passive, like, very early. Pero he's like focusing on the farm gate. Naka-siren ba yan? Pero karon Palos, he's abusing na because we already know Slark is very good in the early Amot na early. Samot na mili, diba? So early matchup, Slark pag yun. So this is a really good time to advance. Pero okay daw, just the pass pag yun. Narman dere medyo. Pero di pounce dere si Narman, he's putting a lot of damage. Pero naka-jukes ang dere sa 3 lines lang ba? So grabe, we're seeing some good stat steal by Palos early on to the game. Mag 3 minutes pa ta. So force limiting a lot of damage there. Pero ang essence shift niya, part, grabe, nakasakit part na level 1 para ba na yung essence shift ba eh. Yan, sa mid lane, Cox o Bob dre. Tiny ni Bob, karon pra kita sa Tiny ni Bob on this tournament. So, saka ang kalabasan sa atong Tiny. Actually, this is the first time I saw Bob as Tiny because we saw last week as we watch all the games with Exec. We are seeing the Ember Spirit, the Storm Spirit, pero this time, we're seeing a different Bob right now. We're seeing the Tiny Bob. So, I want to see how he executes
on this game. Well, siguro nila no kung pugos nila og Tiny for tong Tiny ganina medyo awkward ka sa bottom lane kasi siyempre kasi man imong i-toss diri i-toss di mong patch diri siya musukol na tayo lang ng patch sa inyo ha. Oh, so good, diba? So, so- I think this could be like the Squishy Heroes. I guess this could be, I think, Alaikan or the CMC Gogoro. Mura na siya ng mga reasonable na makaya na ma-burst out with na quad. Pero isa dire kasi scam already half HP. And Carlo just pressuring here to the bottom lane with his undying sakit rabay yung yung DK. Grabe na makaaling-asang DK. So nari na pa shoutout guys. Gikan ko sa Kuya Nick na channel, Kuya Nick na channel. Tapos gi-plug in your page dire lang po para bibo kay Bisya tatanan, kay Bisya tatanan. Oy, shoutout to you. Good vibes. Alright. Thank you din sa pagbisita. Grabe naman. Thank Yeah, you good din, vibes. Juan. Oh, thank you din Kuya Nick Dave for giving a shout out about Juan sa Bisya broadcast. Grabe suportado gid sa Boss Nick. Ba? Oo. Boss Nick, buotan kila si Boss Nick. Grabe ka. If may lana ninyo sa personal guys, kaya ako mag first impression ka Kuya Nick sa pinakauna is sa YouTube ro mo na siya bakita sa una. Oh, sa YouTube, di ba? Fan na kay ko sa Lupon or Kuya Nick kaya unsa sa una YouTube channel. So like funny kay siya nga unsa ba? Funny so abi ra ko kani unsa ra ni for acting ra ni sa in front of a camera. Pero in a personal no, nga gyud siya. Sa personal guys. Grabe ka kalingaw, gabi ka. Di mo ma-feel bitaw nga unsa ka. Di mo feel nga kanang masayir siya sa inyo nga bossing siya kay. Ligaw kay sa marunong magtropa ba, marunong magbarkada. Oh, pero sa kitos black si Cox dire boss, kiba di black pagiti pa pagi Cox kila to damage siya ginarete ka na sa ni Bob dire so daw sa igod sa pero si Cox pud nagpapanos pud sa iyang kuan siyang kasakit pud sa iyang kuan siyang 10 skill og iyang Kaya balance. Kaya balance. Iba sa kita right click kill pa yung tao eh. Solo Grabe, kill. Bob, solo kill on to Cox. My God. My Ilis God, guys, my God. Pero diri sa bottom lane po, John will be punished by the good mother. Pero Aiza, nag-follow up si Narman diri, able to get a stun. And the charge on to Tino will be dead, get punished na diri na pinta. Pero Carlo is very tanky here. Kay grabe ako nag-expect yung ikaw. There is 16 charges of strength na in-account diri. Pero he's trying to fight on to John pero not able to spot it. Pero Scam agay napatay kay Kuan GDK. Pag yun, he's trying to kill him sa trabo si Scam para mag-reset ang tattoo. Pero dili madala. Pero back to your topic bitaw boss kanang my first impression pud kang Kuya Nick po. Ay bin ako stricto siya. Pero bitaw maldito kay kuan magit ang the way ang the vibe, the vibes. So, pero grabe ba he's the most humble and the nicest person I know good ever since na I get to meet up with him good. Pero stricto ra siya in a way nga kung work jud. Oh yeah, work is work pero mo na kibali mo na yung work ethic na gid niya. Pero ay sa dire boss because Scan ito get the kill on to Carlo ginaratan na sa dire hinay nakabalo si Scan ito ikaw kinapatay ko mo Actually tanan sa lupon ng ana sila. Oh, Kanang mga dugay na malag dugay na sila medyo murag yung amigo. Bisa na mga bago na to boss kanang nakiuwi ko ato ba na kanang work is work pero after work tropa kay sila tanan ba. Number 3, si Jason Red Nazario. Ay, Masters daga Boss Red, casters daghan chicks ikaw gid boss para may type ka sa mga casters dyan boss. Casters daghan chicks. Uy, liog no, ana si Eman. Ay, boss. Ay, tinira si Kuya Nick dito Ay, wala boss. Ay, Kuya Nick ko. Si Eman. Kuya Nick ko, nanangaway din Kuya Nick ko, grabe. Alright. So, grabe atong mga tempo diri ato na dula pa. So, at least medyo active ang dula karon. Pero ang si Cox naka solo kill sa kung Carlo diri bottom lane. Pero di Avalanche naggang po, nagbalance po ng gang. He's trying to get a gang on to the Lycan pero Force will be down. So, that's a good trade kay a position 4 para sa offlane. Oh, loy kay dire si unsa karon no, si Force kay when we are speaking about kanang last pick gid sa ato ang draft gibalik kung last pick yun nato, di ba partner, is mo na ang mo carry or mo na syempre the least countered hero yun kung last pick ka. Pero karon Force on his last pick nga Lycan, pero luoy kay siya diri sa top lane nato ha. Si Force karon, so Force doesn't have nice game karon sa iyang Lycan. So, okay, yung match up ikaw daw be, mo match up kay Slart pag. Oh, tara galing mo lang gina-dive. Level 6 na si Palos, pwede ni. My God, pwede na ni mo dive na ni oh. Fewer stocks. Uy. Hit lang sa Nakulong.
Pero sa dere boss, kina-challenge na dere ang Rubik. Pero Dagan sige kay lang Caps. damage chance. Wala gina-melta pero nice. Toss kaya para mo delay pero yung di kaya madala. Cox able to get that kill pero Isa Bob is in trouble now pero he's gonna fall back from that one. So ay sa si Palos dere kapadayon kaya po siyang gibati dere pero Pero nasa Scam is here. Scam is here. Nagamit ang Dark Pack is able to ultimate pero si Scam sila Ano, nag-ready si Palos, nag-ready si Palos. able to deal some Mapaka. damage. Wala na din madala. Palos will be dead here. So Greedy. Scam able to get a kill onto their position. Yo, bro, buhay pa man to si Palos nga. Pero ni back siya. Ni-greedy siya ba eh? Oh, nag-greedy siya ato kasi he knows na ikaw the best like na dako na kay essence chip mo nakaot. So syempre maglaway gid ka. Gicharge naman din, tapos napuipad. Naka-commit na dyan siya. Pero Okay. grabe so we're seeing some very greedy aggressions there sa execution. Pero si Scam, medyo excited pud ko ani kay karon po kita sa kanang mga pudge ba na sa Actually, nag-patch si Scam. Ato, oh, kato nag-solo ka. Oh, kato nag-solo ka, di ba? Oo. Actually, Wala uso wala po sa unsa. Uso po ni sa Phil Geniuses nga team. Ilang patch carry si Pakaz. Ganahan kasi si Pakaz. Pakas Ganahan kasi siya sa patch nga carry. Hmm. Pero muna yung ganahan sa TA boss. Even though napatay siya sa atong tiny kanina, paspas Bawi niya po yapon. sa maka-farm. Bawi, magabawi, oh. Paspas siya makakag-stocks yun ang TA. Hmm. Together with SBen, kanang mga unsa, isa gid siya sa mga pinakapaspas makakuha stocks. Ang isa ka Ang, hero noon na sa middle lane po na that's also relatable kang Templar is the SF to be honest. SF Oh, is pero a very good call. isot kisa makuha unsa. Makuha niya to mga normal pero ang ancient Normal, ko but the dili. ancient daily lang noon. Yeah. Oh, pero TA tanan na pwede. Tarang pwede maging Oh, together with obvious SBen. niya. Mm. So grabe we're approaching 10 minutes into the game. So we're seeing some 9 total kills na. So more every minute more naging mamatay gid diri ba? So ginapakita gid nila na more bibo ni nagkaroon na dula ba. Pero ay sa Tino na Cox din, nasa mid. Si Cox na hurot ng refraction ni Cox at ito nang ni. Oy! Wala wala connect ni go. Sayang. Ay, wa makalanding so naka-react. Oy, hala si Cox diri. Ay, so dere pas gina-abala sa dere per Na-traffic si Bob. Damage here. Oh, no. Kinabel dash na ako 1 half HP na pa si Bob pero able to pop his illusion rune. Pero Sayang ay, nga, pero mas defend nila ilang middle lane. So execution, they don't wanna dive this as long as they can kay punishable ra ba? Sayang nga to Pero- kanina no kay pag-balance niya medyo na-traffic siya sa mga puno-puno Kung kanya na na traffic, kung na traffic pag sa to. Pero pero ay uy, sa Palos dire na paano si Palos dire kasakit kasi force dire boss. More ka level na sila. Mhm. Pero wag pa match force dere. No, kaya Oh, match ay Anan mo kasi Domi si force oh. Ginaharas niya si Palos. Sakit kita eh. Gina-take ng advantage because the Dominator parang daan, di ba? Mas putangki ang neutral caps na magikawa tapos with the additional damage. Oo, same passive. Mm. And Palos dere right now going for Echo Saber. Ang atong Palos dere nga Slark guys. So medyo good game atong Slark dere guys. Namatay lang kasagan niya tungod sa yung ka-greedy. Si Palos pero I think good sa gyapon siya pero ang Lycan Dream mag nakabawi na tong Lycan balag namatay siya ganina pero Tino dere going for the bottom lane na atong Broodmother. The classic and normal natural ra nga Broodmother scene nga atong gakakita. Broodmother mapush dere yung bottom lane and makita na tong Broodmother karon nga unsa. Makita na nato siya nga mo root ani nga jungle camps dere sa bottom lane. Kaya sa Diribol sa nagtipi na pa si Bobs dire sa top lane. So we're gonna be seeing some siguro on early initiation. Uy, Pero first ako na-pop ulti naman na. diretso. Nakapop naman diretso ang kuhan. Ang katong dugi-dugi niya. Pero sa Uy, charge na dire si Shang. Shang Aray, so sakit, damage. sakit Sabi, na. guilty yan pag sa bara. Pero Shang will still be alive. Dili madala because sa Crystal Maiden with the Crystal Nova gitos back na si John Phil dire. Not looking very good for si nag-ulti. Palos. Nag-ulti pero di madala gyapon sa Palos. Nag-ulti ka sa Palos. Dili siya ma-burst down dire nga nakadali. So it's a good trade gyapon support for support. Post 4 for For post 5. Oh. Nagger naman din dire si Babos. Nakawat yapon yang Arcane no pero sa si Cox dire good damage ato pa pero charge Charge. pa Oh, shit. avalanche wala na pa siya avalanche dire so Bob is not And, agay gitki is pag yun sa hook ako na. Kuha sa hook. Okay naman. Para sa ko, okay lang gapon. Pawag nga po ito niya ang kill. Kay, Okay para flash ship pang dagdag sa yung stock sa yung flash ships. kaya ang sa plus ba is it's either assist or kill ra ba diba similar sa start yapon assist or kill para sa assets ay para sa stats. Skindre, padong na sa yung Aghanim Scepter na atong Pudge, boys. Actually, gwapo na ang rush ags niya. They really need it, especially against the Broodmother. Tapos, this is good for Slark Put. Ibig siyang ultimate. Dili kayo siya maka-regenerate nga nagkatakog dito, especially na grabe ang rock damage ito, dinamadala.
So they know na Tino na bagay kasi pero Ala, nakita sa manong Bara, ginaingon, sa boss. Bara. Nakita na Si sa Bara, Tirim boss. pamati ha. Safety rin yung pumatya. Pero wala ultimate rabang Pas Bara. kay So budaga ng brood they're ya. starting to chase karon Narman, pero Narman kinakait ra siya dire with the spider Si as Bob. well. Pero si Patay Bob ata is ni. here today. And hope Anoy, na-miss wala mo yung gyapon na connect gyapon pero will be punished here onto the bottom lane. Grabe rotation gito gikan kay Bob. Securing that kill on that Spirit Breaker onto the bottom lane pero Palos dire with the finish. Echo Saber going for unsa na si Palos? Oo, mo si Planos ko. Aganim Scepter. Aganim Scepter Oo, si Palos. ganim para Murag back to bungkago na niya yung Echo Saber. Hmm. Tapos si Mountain niya ang Aghanim Scepter ang isa ka component sa Aghanims. Pero atong mga viewer karon okay nang ilang thoughts karon is 2-0 to sa execution. Actually doable ra ba? It's Oo. doable. O sa itong mga viewers diya guys, taga-asa din mo guys. Oh, yes, Gusto yes. mo Para makabalo makabalo kung kami, taga-asa po mo. Para basig na mo. Oh, kami sa una guys, kami taga karo for the moment, kami pa man gamay pa man ang team dere. Taga CDO pa mi guys, pero si Dio guys, lansa. pero kamo guys, amo gikan guys. May isa boss kasi nether strike na din si Kuan. Si Pang! Carlo will be dead here. Buto, uy. Grabe. Buto ni Cox. Uy, kaya ate, gimeldra. Tapos like 2 hits lang. Pero ay, Nasty mo dire. Share with the pula, pero ay, sa second Uy, na-stop dito sa bridging. Grabe! By Bob daw si Riley ko sa tagya pero narapan tayo to get that landslide yapon siya pagka-charge pero Cox is trying to run away here pero si Scam not follow si Scam diri has this member on to Tino Pero nakawat. gipakpak si Scam diri pero sa the avalanche on to Scam taking a lot of damage there pero Tino with that life steal on to Scam is not looking good, 2 people dead on the side of Geeksy pero Narman Geek charge and Chris para mutakas buyers you cannot catch me motherfuckers pero ay sa diri kitag ko si Carlo able to get a DK pero ay sa Bobby here with the TP Nakali TV. okay kay TP kinamot si Carlo as a dagger abalat bitaw gitos pakang kang Carlo has a DK one more right pick pero na connect sa stun pero nakalaki ka Beged! Grabe si Bob dire karon ba good avalanche to set up so get able to cancel onto the CM ultimates tapos able to get a kill on sa Spirit Breaker pa Gitos para sa Tuman Avalanche. Grabe si Bob. tapos ana si good vibes boss basin pwede mapil sa team ninyo you never know di ba basin makita pero yes boss back to the topic sa dire boss kay gin-avalanche toss dire gipakpakan sa gikawat ni Shanks na dismember si Cox is not looking good gina 4v1 sa dire ginatabangan na sa dire will be dead for 40 seconds grabe with the early usage of the stolen dismember by Shanks Pero panahuman. Kawa pa naman because Bob once more scam with the dismember get chance na mapitaw si Bob will be taking a lot of damage give cross no papitaw Overcommit na. overcommit na so that was a good trick yapon mid for mid pero mas gwapo to gikawat sa kill gyud sa execution because Temper Assassin ang ilang gipatay compared kang sa Bob na Avalanche toss diba kasi we think about it Templar is a bigger threat than Tiny so medyo in favor gyud sa execution to na kill. Pero medyo sakit-sakit gyud na later on na if you're speaking about threats sa Tiny. Na murag ang Tiny maghimay dagger into Echo Saber, Aghanims Daedalus na unya agay. Makaigon tingali ning mga pat ka hero except for TA tingali. Kung wala reflect ng TA, sakitan gid ni ba sa Tiny later on. Uy, pero gwapo ang word placement ni Carlo, ha? Likod din sa cushion gina para makita gid niya ang movements ang kakita mo diri sa Riverside. Pero Uy, ang mga dagat- viewers diri karon boss, taga anas Cebu. sila na Cebu daw sila. Uy! Tapos anas sila na basin pwede mo appeal sa tingin, you never know ha, you never know na basin day. Basin day na ang Bisdak Nation Day na mag-hire din sila puhon og mga staff nila. You never know, this might be your chance ha, pero asog na wala pa man. Pero sige lang, ipang-update lang tamo basin day. Basin day If continue ang mga suporta guys nga Oy, kung di yung suporta di nara kita sa suporta di ba? Shout out na taga Cebu dia guys. Shout out sa inyo sila Allen kasi Allen pero may ako ni makita si Allen no. Si Allen Ri taga Cebu. Shout out sa mga taga Cebu unsa Cebu na Pips. Cebuano, mga Cebuano. Kayata bay. Kayata si Boss Kayata, Alexis. Na si Boss Alexis. Oy, Boss Alexis. Boss Alexis video editor sa atong video Lupon. editor na siya sa Lupon na siya guys. Grabe kinakamay na video editor na guys kanang batak kay ba. Kanipod si Real from Davao. Yay, Davao representing. Mga Davao News. Davao, shout out sa inyo guys. Shout out sa inyo dito guys sa atong mga team Bisaya. Ang gawas sa kita tanan dere guys. Pero Russian dere si Cox ha. With the finish just later. Okay, now 17 minutes now they're taking it early pero aware ang execution. They are slowly approaching. Pero si Palos! Kauna-una si Palos pero may gani nakalip away pa siya. Nakadark pa may gani. Pero nara sila. Execution, nakalat naman tayo execution diri. Kuya, ate, abin ninyo nakuha na inyo niya. Pwede po niya mo
because si Carlo Pod is able to drop down his tombstone. Pero Shada, ang ward sa execration dere boss, kita ni mo ng upper side sa Upper Roshan. portion, Oo, upper portion sa makita. Roshan. Oo. So mo to gingon ako na gwapo gyapon ang word placement para makita niya activities diri sa Riverside sa unsay plano ba sa Geek Slate dire. Pero as of now, Geek Slate, they are playing onto their ancient high ground lang para protektahan nilang Roshan gyapon kay gusto nila makabalo unsay reaction sa execration ani. Pero execration, they're here on the other side po silang jungle po dire onto the Radiant side na. Pero ay sa gibalikan na dire sa Templar Assassin giguba ang ward dire sa execration, so they know na Geek Slate, they are slowly taking Roshan again. Pero ay kumpensa din guys kay walay tombstone ra pag execration for a few more seconds. Pero 5 man ra ba dire ang Roshan, so Low let's na just see what's kayo. gonna happen here. So Low na kayo, Roshan. So execration unsa ba yung plano dire? Are they gonna give it or are they gonna Nag-scout fight? na mga spider, nag-scout Oh, na mga nag-scout spider. na, nakita na nila. So, I suppose, I don't think they're gonna take it, boss. Dili Si sila. Si Palos is onto the bottom lane, tapos they're planning na happy. Hatag na lang daw, hatag Oh, na. hatag na lang na. Lisod man sa kaya walay tombstone boss, ani nga away boss. Oo, actually, Oo. paghatag sa tombstone, they were expecting na ma-fight nila. Pero wala Di man. Bakra, So, di Bakra ng di Bakra Geeks na diretso. Oh, di nila makaya na. Nice gyapon. Ang unsa magud karon sa Geek Slate bike kay grabe ang vision nga gina-provide sa TA traps at the same time ang charge o ang wolf sa atong Lycan, so dagan kay sila way para maka-vision gyud. So kung mag-Roshan sila bay, medyo safety gyud nilang pamati, kabalo sila nga wala tao sa Roshan or sa mga agyaanan padong sa Roshan, nagamon sila yung mga traps o wolves nga available dito para mo scout. So safety gyud nilang pamati ina pag Roshan, no? So free Roshan lagi para sa Geek Slate dadto. Pero gicharge si Palos dire. Oh, Ibo no. tayo dali away, pero oops, ay sa dire kay may gani nagkuan sa nag-disengage dire, so kay mura video laom mura ba to para sa Spirit Breaker. Pero basta ano itong viewers ganyan nakuan ni Yahaya kay Geek Slate kay pinaskuhan lagi daw na Aegis. Actually, pinaskuhan gito. Tungod lang pag-drop sa tombstone lang ato na agoy. Wala sa tombstone, pwede na to ni Icon. Wala tanong tayo human yung tombstone. Awan Di bale, mora mo ilang team fight ata as for the moment ang tombstone yun. Kaya antay ni going for the Aghanim Scepter pa, medyo wala pagyapon ang Brood. Not that team fight hero man jud ang Brood kay more on utility magini atong Brood Mother car and natong striker Aghanims pa. So kibali ang style sa execute na ni is pitas-pitas pagyapon boss. So kailangan pa sila for the meantime na sa. kailangan sila maka minus 1 ani para makasukol sila kay kung ay nakita ba nato ganina nga pitas-pitas ang style sa exec onto the early game, di ba nga mapatay nila makasukol na din sila. Pero karon kung maguban-uban pirmi ang Geek Slate with the Lycan pa jud, medyo lisod siya. Pero nagtipi na ba sila dire ha? So expect po na ko na we're gonna be seeing a clash. Pero Nara kung gingon boss kita gitos pag dire sa ton para sa St. Gilish dire sa ni Palos. No, gilamot ang pressing field. Able to get a kill on to Bob. Burst down dire sa Bob dire so, pero gabi si Cox Arlo. gyapon break si Cox still 1 HP pero ay Tuya sa UD yan, boss, ang mga iro-iro dire boss ang mga dominators dire pangligsan na dire ang execration dire guys. Mino si Shanks charge na si Shanks dire. Will be taking up to damage na stolen refraction. I don't think it's enough for gyapon. Pero si Shanks mga tangke ni gyapon di grabe si Shanks. With a stolen refraction per si Tino dire guys. Gislowan na ba siya dire. So he's trying to stay onto the tree line lang along with his spider webs lang para maglisod og maneuver ang Geek Slate dire tapita. Pero grabe Geek Slate ba nang the abuse onto the early game ba onto execration. Kaya bisag pa nag-set up pa si Bob adto para sa Templar Assassin, hindi kaya pa madala. Kasi Bob po sa backlines po nag-freezing field na pero si Palos Gilamos lagi. jump on to Januel will be taking the kill here. So grabe. Oh, isa pa. Ang baki. Wala. Wala ang bak. Wala, 2 seconds pa. Wala. Na-cooldown din. Dapat i-cooldown din nagmay. Duda ko, nag-double jump siya para maabutan niya ang CM sa yung last na leap. Yan, grabe karon dito unsa pag ambak ni unsa dito, Bob. Lagi naka-toss back siya dito sa yang tiny pero gipahilam o siya pressing field dito. Sa atong Pero CM. Palos gyapon onto ko onto Cox pero nice hook save gyapon by Skip. Pero scam going for the BKB right now pero murag ang execration dari. Di pa mo sugot nga maka BKB na ka boss. Si Scam dire pero si Scam able to get a route pero gilis pagpitaw ni Palos dire trying to get that kill with that ultimate and also napagyapon siya kuan kato. Dugaya mamatay sa patch oy. He's still alive pero napatay ra gyapon din sa si Wolf for 1 trade for the mid 4 and for the anti for the avalanche on to 3 grabe kasi pa pero gicharge sa pop dire pero gitos. Hala ka wala pa. Wala na shadow dance.
Oh, pero si Palos will be dead here. So, Urot. this is not looking good for Execration. Kasi tino kitabagan diri. So, 2 cores on the side of Execration will be dead. Triple kill si Cox. My God, this is a threat now for Execration. This is not looking for good for the side of Execration. Okay, not, actually, they have good damage sa start. But the question is, how can they handle the Templar Assassin? Karon nagakatampok na raw with the Oh. BKB, Dragonlance, and the Desolator. 6 charges na pag yun. As we can see ganiya ato last fight guys. Kaning TA naka free hit ra gyud kay ang gimbakan sa execution is the Tiny. So Tiny I mean Pudge. So pag ambak nila sa Pudge guys, dugay pud kinamatay guys. Ang TA able to kill the Tombstone at the same time ka free hit ra siya sa mga hero sa execution ganiya. Wala dotlan and knowing ages pa gyud atong TA adto ha. So dapat yung ages, wag yung matagag bisa kasta. speaking of ages, it will enable them nga parehani karon nga mo lagaw pa karon wala o na, boss, pat yan mo, dire na. execution pero kita Stino dire walay web. Oy, girap dagger pabitaw na tagpasita pero lift by Shanks able to save Gabon Tino for the meantime pero Tino with critical of the damage by the Lycan Dominator pero ay sa dire boss kasi scam mura gina-avalanche toss combination dire with the damage pero Palos able to get that kill on to scam. So ang ilang carry dire will be there pero ganin sila gyapon padala kinagibigyan si Cox with that refract bigyan pa padala so Bob will be dead pero si Narman the spirit breaker will be taking a lot of damage pero si Palos Shanks able to get a fate bolt kill para lang matiwas ang hindi dire guys. pero nag-TP out na si Force pero good bounce back gyapon Dakpan pa ni. with the leap onto Januel has the second skill able to get a time onto Dark Pack pero ay sa nice ultimate para di gyapon sa skillan by Januel not looking good he has a Dark Pack na ba dire. So that would be a free kill gyapon dire side sa execution onto Palos. So Palos has 8 kuana permanent essence shift na permanent, di ba? So ang karon na lang na threat na lang is may gani naka-back diretso si Cox because if Cox was able to die na timing pag yun na wala na ages ang timer sa ages sa timing magito na expire na. So may gani Cox was way ahead na ay mabak na gito mabak na ikuani di na ko ni kaya. So ang trabaho ra gyud ni Bob adto nga time no is mag-deal og much damage as possible sa iyang Tiny. Nakita na to yung 3 Valley ganiya walay damage kay Cox. Yeah, wala valid ang Cox because I think nasalot tanan sa refract. I think that was a fresh refract pag ito na bago lang gikas na refract. Busa na mo dugay ang Pero medyo sakit-sakit din si Palos sa kay nature magid sa Slark guys. If the longer the fight ang mahitabo, the stronger the Slark is because sa iyang essence shift. So pila na to ka stats and on sa kanya from killing the Pudge palang daan until nilakag ang CM. Grabe na tong stats atong Slark adto no napay stats atong Slark karon nag-smoke na diri atong execution. Guys, 5 man smoke na diri guys. They're approaching onto the high ground. I think abot if kita pa to ni Jan. Wala. Uy, makita ra gyud. Kutsa dag pisto sa exec dire. Narabos kay ilan nakita yung Lycan. Nahilis si Force. Bali mapito pero isa dire boss kasi Narman able kita charge pero natin ko enough damage pero isa. Nakuha ang hook. Si Fox ay trying to destroy the tombstone pero si Scam ginambago si Scam dire with that lead by Slark pero isa able to pop that shroud. Per Scam. Nasa backline si Bob. Gitos papitaw ang kwan si CM pero isa. Giultian lang ni Palos. Yabo si Scam sa likod eh. So 3 people dead on the side of Geek Slate pero nung nakpan si Cox gina-stolen hook. Nadakpan si Cox dire gili papitaw. 3 people dead on the side of Geek Slate doesn't have any buyback. Execration with a beautiful initiation by Shanks with that stolen. Oh, grabe. This is a good bounce back by Execration. So, grabe. Abi na ako in favor na to sa Geek Slate because threat na ang Templar Assassin. Pero it looks like Execration is not gonna give up. So, 11 stacks na din sa itong stack from 8 to 11 in just a single clash, di ba? So, that was a good improvement yapon by the stolen stats given to the stack. So, in reward po sa Execration, tukot na they were able to win that fight. Naguba ng ilang tier 2 dire sa middle lane. On the side of Geek Slate. And of course, di ba, gikan sa atong last fight katong last time nga last niya napatay ang CM. Dagan na kay stats siyon siya adto. Si Palas adto. Tapos knowing nga dagan pa siya stats, nag-smoke dito sa execution, nagbutang sila vision onto the high ground sa Geek Slate karon. And timing, nakita niya si Force sinigawas dito, nag-overstep sa mapa. Sarang gani boss. Kanina do 9 stacks karon 29. Ang iyang stats niya gikawat karon. Oh, 30, 31, 33. My God, this Slark is getting scary na. Hapak pa kang Cox pag yun, gihok kan pag wala na boss. This is not looking good na. Nakita na to, grabe ginang stack sa stats nga nakuha sa atong
Palos, as I'm saying gani nga as long as mo drag out ang fight, mo pabor gud sa Slark ang team fight ninyo. Mo good, boss. Pati ito mga viewers ni karon okay nalipay gid sila ato na team fight. Right, nag-execute sa execution. Kaya naging sa easy pabahay na daw. Nice execution. Bunal Agoy na- yun. Agoy, humuta na 2-0. Nagbet day mo ani guys. Agoy, kay murag lipay Yeah, kaya yeah. mga viewers ba? Murag nagparallel ni sila sa execution. Ako, okay ako Nagparallel boss. sa execution ba? Lebran ako niyo hamburger boss. Kasi na mo yung mga super area ba? Pila yung burger karon 40 pesos, di ba? Yung burger? Diluy, di na 40 boss. Murag duda ko 50 kapin na ang yung 50 burger. pesos. 50 pesos. Inflation ba karon boss sa area? Wala ra katunga sa house and lot nga ilang nadawgan. Oh, di na mura na nag-abog ang kanang yung burger lang kanang pabahay-bahay ni Isaac mura na nag-abog. Yawa pa. Nadumduman na ron ko tong gibet niya daw yung pambayad sa kuryente. Visit kita si bossing ano. Pero execution wala magtagpo sila dre. Tino, go na una. Sila matagpo sila si Cox. Si Cox at pondre git Okay, sakit kayo. Sakit kayo pa. Is not looking good. Nawala Nakabigay si Cox. Ay sa nakambel dire pero Cox nakabuhi Uy, ka pa. si Cox dire kadali. Pero ang Spiderling sa dahon. Ay, naho! Pastungan na Cox. By Shanks. Avalanche toss. On to Cox will be dead. That's one of the Bible. This not Yawa, looking sa for hukad Geek to, Slate. Ang ilang main damage will be dead. Si Narman mag-try kay takas dire. Di ka madala kay boss ang bulldoze di ka madala pero the stolen hook by Shanks. Natakpan niya ang Templar. Imagine na how chaotic that fight was boss. Na Spiderlings. Napay mga kuan, napay mga kiting-kiting diya nga kuan gatapok-tapok diya pero ayan natakpan si kuan pag yun si Cox. Mura gigog nga na mag-Rubik. Uy. Nga na ko mag-Rubik ba eh. Wala yung makaansa sa Rubik. Nga na ko mag-Rubik ni Shanks. Mamaura mi. Katawan sa di ko bi. Dili ko bila. Tanawa lagi. Again, by Shanks. Gi-avalanche toss combo. Tanawa lagi. Narman will be dead. Narman. Anak lagi ko na. Anak lagi ko na. Para mamaw na lagi may mag-Rubik aning Shanks lagi. Katungo pa ko. Opa ko bilar. Di nga na ko mag-Rubik. Grabe boss, 3 hooks in a row. 3 hooks in a row to boss. Pero boss, nakita na to ang damage karon nga ma-provide sa Tree Valley boss ha. Hilis ang TA dito boss. Sayang sa although nagbikibi siya di sa kasukol boss, di siya ka nagpahapak kay Oh. the Tree Valley is just melting him right now. Actually, mura gito kailangan na gito boss. If the Templar Assassin is not able to time the refraction well sa damage output sa tiny, this would be chaotic na. Kasi actually nasa refract adto pero nahilis due to the Nahilis, spiderlings. eh, Oo, and tombstone pod nga na adto nga away. Hilis si Jay yung pero refract. gusto ko rin ba din sila boss sabi ko sa Kilokan execution sila na po mag-take sa RS Rostan. karon. Oo. So 30 Pero- minutes into the game, Geek Slate with the 4-man smoke, they're slowly approaching Rabang. Pero ko sukol na rin exec wala man sila big spell nga ginahulatan karon. Ops, boss, kinaraba ang mga batos-batos sa Lycan. Nagulti ng Lycan, nagulti ng Lycan. Oh, nagulti ng Lycan, boss. Gi-charge na signal diri pero Uy. gi-cancel na raman diretso kay mahadtog siya na sa ang maunay. Palos aga padayon na gyud na tombstone sa sulod. So wala sa Levisus Thompson, so they need to go inside. Pero ay there's the hook. gihukan ni Skem. Ala kayo, wow, uy. Uy, grabe! Naisave mo ba yung chance? Kaya mo Ay, na, uy! Volley connected to Skem. Taking a lot of damage diri. Si Palos, second skin sa CM. Gi-ultihan, pero sige lang. Lamos, ginamos ang CM Still ulti. has the kuan, still has the shroud. Pero Cox, popping BKB way too early. This is a good sign for execution. Pero Skem will be down here. Si Good Carlo break, si taking Cox out damage. Pero buhay kaya mo si Carlo. Pero ito lang sa asin. Pero kita ganyan papitaw. So to be on the side of Geek Slate. Pero I said, delete diri si Uy! Paros. Gitayban. Gamang greedy na mo. Bilis. 3 people dead One on more. the side of Geek Slate na. Make it 4. This No one. buybacks ang ilang mga course karon guys. Except for the Lycan. Grabe. Pero ay sa boss, I don't think mag-Roshan sila boss. Kilo ka Tino. Ga-advance na si Tino dire. Ay, never mende boss. Kitiwas din. Kitino. Roshan, oy, ako tanaw ang stats sa stack ko 40. 40 plus 16. 56. May mumat boss ba? Parlay XE pero gatakilan sa Neon Esports. Ayun daw. Grabe na lanay gid. Actually mo agree ko na boss na lanay gid sa Slack diretso. Grabe They ang are not stats, able eh. to handle this. Tapos si T Medyo nawala na rin si Boss Alec, boss, pero execration dire karon. Going on to the mid lane right now, if we look onto this replay, boss, grabe si Palos dire, boss. Medyo kakita na to dire nga free hit dire ang Templar Assassin, boss. Pero ang Slarkman ang problema na to dire, boss. Palos on the stats nga makuha niya to and the 2-man avalanche gikan kay Bob dire, guys. Winning the team fights para sa ila and the last kill po dire kay Force ka nakuha sa pound sa atong Slark dire and they will get
this a fight resulting para sa ilang barracks karon. Alright, so sa pasensya na gid boss kay medyo nawala ko kadali ato kay nawala mong internet kadali lang for a few seconds pero Abi na grabe. nasipaan ni mong router boss kay intense kay boss. Pero grabe kay boss ba kay because of that free ages na Wala mo ra mag last resort na rin Geek Slate diri Oh, boss. last resort isa lang karon boss kay Nag-smoke 5 na, months boss, mo. They need to do something about this. They need to fight this. This is their last stand na because on Geek Slate they need to win this. Charajan is Palos dere. Nice shoulder gapon able to sustain Palos' HP pero Cox ay sa ako sa dere Cox pero up down. There's the Able to hope. get on the top pero ginayasag pero si Bob dere. Take a lot of damage pero has to use scepter para Really, na si magkuha Bob. buhay si Katali pero ops pero nice dagger out rede gyapon dire pero ay sa siyang take a lot of damage dire ginapasya. Na nagisi si Force oy. Pero si Force taking a lot of damage. Both of them have buybacks. Buyback diretso pero Cox with popping that BKB pero di madala because gipakpak. Aray! Take a lot of damage with a 3 volley. Di Three volley. madala dire boss. One more right click na lang pero di madala boss. Gitlas si pabitaw ni Carlo with that DK. Meanwhile si Toss Cox back. dire doesn't have the GG. buyback. They call it a GG. 3 people outside of Geeks Grabe. League. Di nila makayag execration. My God. So it's a 2-0 for execration guys. Grabe ka convincing What a team execution fight. ba eh. What a team fight ba eh. I have to say, what a team fight. Execration. Na bisang earlier into the game, gilata sila sa Templar onto the early game. Kay the early Desolator, early Dagger, early with BKB and Dragonlance, di ba? Pero the turnaround by Execration, Palos with his like abusing all of his essence shift na ang iyang ipangkawat onto Geekslet. So grabe gid boss ba? Grabe gid. Di gid madala. Murag kasulit yun nila ang last pick pero may palos dari. Last game sa yang Naga sulit kayo wala gyud kapatay sa iyaha walay makaatbang. And of course karon sa Slark with a Lycan and Lycan and sa to yung atbang Lycan og Spirit Breaker nga match up wala gyud pa makailabot siya since duha man ka melee ganan kay Slark ana and palos. Two games grabe goods kay yung game dere pero on the second game I will give my MVP tingali boss kay Shanks. The Sage, Lagi. the stolen spells niya, grabe. The hooks, with the hooks and the lifts, yeah, that was automatically Shanks. Oo, guys. Pero I think guys, napatay second series karon guys. Which will be on 4 p.m., di ba, boss? So, I think mga 3:40 ni 3:40 ang ano. base nga na. So, sige lang, stay tuned lang mo guys. Mag-relive lang ta sa among second series which will be singa na oras mga 3:40, 3:15 na siguro na. So, kita-kits ra tawo dia guys. Mag-break sa ta kay murag grabe kay ang dula to kanina pero at least karon sa second series kinsa kanina mo at bangani boss? Sa second series na to is between the Talon and SMG. Mga both undefeated teams karon guys diri sa atong tournament. So kana guys, i-stay tuned niyo na kay ma-witness kid niyo na ang side sa SMG na si the beast of SMG, si CDR. So kana guys, take my word for that guys. Tanaw na ang kuan ang second series which will be on 3:40 or 3:50. So kita-kits ta guys. Peace out.